pozdrav svima, danas ćemo pokazati jedan trik u Minecraftu, odnosno zamka u Minecraftu. Dugo se ne pravi, ali evo, kako bi došli do škrinje, zombi nešto, na primjer, evo. Vi ovo sve možete da preskočite, ali gledajte sada, ne možete ništa da učinite i ne možete da otvorite, a zombi nije toliko pametan da bi vam uzeo, ali gledajte, morat ću da ovo pokvarim i ovako, a vidite, iako bi došlo do tog, u škrinji ne bi ništa bilo, obična varka. Eto, molim vas da gledajte, molim vas ostanite u mom klipu, znači evo, to je moja zamka. Ako želite da mi otkrijem kako sam je sagradio, komentarišite i ja ću napraviti klip kako sam je sagradio. Eto. Hvala vam na gledanju i doviđenja.